Kalem attı. Nasıl? Ulağın ne? Çok kalvan. Narak odar demişti. Verem dedi. Canlar. Öte şicer kızık oldu da. Buna kalvandağı cıgladı. Ay canlar. At. Dazilken arkan kıyıkına sarmak kaldı. Nektaşa. Şimdi saldı olmaça tazildi. Naraktan. Dağı bir at tüşköttür kaç su kaç. Kalvan. Assalamualaikum. Erkekçilik atlasıları, jana YouTube seyirciler. Biz qayerdan ele Şukampurat Ulaqqa kelip kaldık. Ulaqtan bu jerde Kıdırma Ulaq ekan. Ayıl boyunca çıkaratan Ulaq ekan. Negiz Şoroşat, Boston, Anagızıl, Kıymıl, Kengeş, Kırman, Kaşka terekler. Şunu ıntımақ Ulaq var ekan. Şunu tartqаны keldik. Sizlerge hazır emin bata kılıp men çıkarabız deydi Ulaqtış. Sorunlarını sayabız deydi. Hazır birinci bata kılsın. Abdullah Palvan tanısanızlar gerek. Hazır Abdullah Palvan bata kılatken. Hazır Aksakaldardı, altın karma fırataz. Malades, Aksakaldardı, aşırıştayım Aksakaldarga. Yaxşı. Abdullah dua kılın. Kimde? Bunu Aygırcanlarga dua kıldaydı. Amin, aytkanız gelsin. Aklaka жақсы ойнаула ұрышпай, талашпай деді, аклакамшы. Мұнда айталамай қылайлы деді. Жануар. Маладес. Абдулла Палуан жерге таштап берді. Эми көрөзем, эми дәулет деді. Өзгөнөл алды, хейжин. Sağ ol emi. Şertay yengile mi dostum? Şertay palvan. Tağı жақсы palvan. Palvan ne gidiş? Жақсы yengile. Ana, malades dostum. Ay canlar. Oldu az kelep verin. Yengile mi? Mına jerde aksakallar kız tutatат. Qaysi palvan көтөрүп, Манасaka көтөрүп турат. Манасты карап кой деді. Түшүп калды кайрач. Жакшы илешпей калыптыр да. Куйругун узун кырып коюптур да. Куйругунан элдин баары куйругунан көтөрүп атат. Көтөрүш ойногула ашырып, ынтыма улак экен да. Өзү жылда болот. Кыдырма улак деп койгонбуз да. Кийинкисине өчүрүп кималаткен көрөбүз бүгүн туугандар. Силер сөйленсин дейт, өтө сонун болуп калат дейт көтөргөн үчүн. Yakıldım kötür deydi. Yaxşı bolmay kaldıq deydi. Gündagı bir kolun жақсы çıkpay da tuğanlar. Bu жерде bir balon көтөрүптүр. Ay canlar. Көтөргөндөрө таламай болуп кетет өзү. Кетишти же. Аңа скейиндеп. Айтты таксакалдар жерге чыгып калыптыр кайра. Мына Торат Манас деген палван. Салем Шертай. Al kalan.
Aylandırıp koy eme. Молодец, жақсы палуан кәне. Шақпыр таңырманы көтеріп отады. Қайда көтеріп қой дейді. Деңіз қарма дейді. Түсіп қалды палуан. Жақсы қармады негізі. Ұнтымаулаға өтті, сонында өтті. Ұрыш саласы жоқ, аяқ бияғы жоқты. Аса қызыйды да берді. Бұйыл қызыл нәсайынан бірінші жол келді ауыз. Өз о ертелі басталған декабрьдің башында әлеш. Манас палуан да кенде. Көтеріп тұр Манас палуаншы. Хапиш палуан айда. Баяғы 17 жаста оқшы болады палуан. Аздардан беріп ойнасы болып өйтеді жігіттер. Мына бала дейкейліп алып тұр. Тұрпоқ соң келді негізіш. 1-2 қылып көтерішеді азыр. Молодец. Манас палуан. Кәтті жануар Манас палуан. Аттың тізгін қой өрен болды. Барып көлге таштағыр деді. Жануар мұна. Құйруғындағы төзін күш қойған қанаса шуаланды нарақ берақ болдат қой. Жануар күш-күш деп қойып айдады Манас. Палуан өзгөн 06 кейжі дейді қой. Мына жерге таштап тұр. Азырда топ болдат, кәлі болдат. Ынтымағылақта, өте саныматта негізі жанын айтып өткен өйч. Ұрыш талаш жоқ. Өте қызықты ойым олды. Жанырына қайсы палуан кән. Таң-таңзар керек көңіздірлі. Алмаш палуан. Шорашатын палуаны. Жанындан қышқат. Жақшы керескен олар. Çekedeki adam basal var. Çektik bu bulan çektik. Kaç hesap bana çağırın İngiliz gelinir. Бүйрік жойын шығып тұтқы. Жануар, қайсы палуанда кетті. Соның армады леді, әрі қалып кетті. Ойын çoğun oytu qoğla kişine deyді палуандар. Жануарына қашқаттың керішін көрділер да. Бұл досымның аты Абыл палуан дегенден. Жануар секіріп кетті тұтқа. Манас палуан еңіл тәтемі. Көтер әме көліп. Жануар. Не көліп көтір башатына жердәч. Түресімі көтерімна деп, палуанға айландырып ачады бұны. Екінші қолын ширақтан ал дейді, шандырдан дағы қарма дейді. Ширақ тешік дейді. Daha bir palvan. Kaşka direktin palvanı nemen kaldı. Görünüzler. Geçman gelsin tüm palvan menen ekotek 98. Yetmezcan tüm palvana verdi akşet. Tüm palvan salvamışlar. Alga taşladı. Ketdi. Attı dağı 700 minge verip ötken attı al. Onu attı ağaç. Жүгіршін көріздері жака шығып. Ойқа кәтті жайландырып. Ұлық палуанға ашыр беріп тұрды, ауасын ач.
Молодец, ketdi жануар. Атасы болуш керек жакчы. Мына Дөөлөт деген палонго ашып калыптыр эле. Буну ham жүдөт болчу десирачы. Кайра салды жалга. Жануар ой качып калган экен. Роса таламай болуп кетти го. Ана. Дөөлөт палон бирге алып барды эле. Ал түшүрүп койду. Өзү качып кетти. Мына катты кабери болду бирок. Başı men bir tavalan turup ketdi o. At şira eкен. Ona көк ат. Palvan takımda oldu эле кетти аткы мына. Булаканы кичинекей мен бери билем да. Өтө palvan торпок takımda алып кетти ате. Жануар салды окшойт эми. Кетти. Мына жиделик, Бостонун жидесинен болот. Жалга салып алыптыр кетти же. Көк ат менен. Атасы бар окшойт моюнча. Бир аксакалга алып барды атасы экен да. Көрүң ата депчи. Аксакалды сыйлап, ылдыйга тегизге түшүп чабың деп, жыгылып калың деп алып түштү ылдыйга. Ылдыйда кой бериң эми дейт. Кой бериң эми aba. Жалаң аксакалдар экен эди. Мага бересин деп кызды ачаттылар. Aba мен уруп кетейин деп турган жерден. Жүдө дейт. Бирөөсү кармады. Өз негизи палван болсоң жакшы да. Ушинтип эл ичинде аралашып, элге кошулуп, дос болсо ашырып аяк бияктанчы. Анан ушинтип атаң келип, улак чабып атканын карап, поддержкадан берип, атаң улак алып барып, атаң айландырып чапкан болсо кандай бак да. Бул жерде дагы бир аксакалды сыйлап, аксакалга ашырган экен. Өзү ынтымак улак өтөсүн, ушинтип аксакалдар сыйлап, ошо айылга бата берип, жылда ушу салып бар да, бул өзүндө айткандачы. Өтө кызыктуу оюн болот. 5-6 айылдын ынтымагы да бул дагы. Өзүнчө бир өзгөндүн 5-6 айылдын ынтымагы. Шкампыратта болот. Мына жак нарагы көл туугандар. Жануар. Мына дөңгө чыгып ашырып атты эле, түшүрүп койду. Азыр бир палван эңилип атат эми. Жануар, мирик палван кырып алып кетти го. Уже көтөрүлүп кеттир туугандар. Жанна жетип көрөлүчү эми. Дөөлөт палван көтөрүп салып алыптыр. Ана, айландырып кетти аяка. Жанындагы миллион менен Халил палван. Экөө талашып атат. Ат ооп кетти окшойт, өзү ооп кетти окшойт ат эмес. Дөөлөт палван. Халил дагы миллион менен жабышкан жерден чыкпайт экен да. Дөөлөт палван ашырып берип турат, кимге ашырып бергенин билбейм. Бирөө кашкачан жакка алып келип атат го. Бегали дейт. Сорун бар окшойт оңойнту. Мына атты көрүңүздөр туугандар. Бул жаңы үйрөнчөк экен да. Бул жануар. Абакандан келген деген ушул ака? Ака. Бул жашы кандай? Жашы кандай? Бою канча бар? Жануардын бою чоң экен да. 167 дейт. Канча болду ака келгенде? Минге аз эле окшойт, а? 3-үчү күн экен да бүгүн, а? Жаңы эмилериндай келгенден баягындай неме болбоду? Абакандан эле келген болсо, адаптация болуп, шаяктан проблема келди да. Көнүш сәл кыйыныраак болуп калат дейт. Андай эмес бен? Абага үйрөнүп калат дейт абам. Бул баасы канча келди ака? $10,000 келтирди жануар. Өтө сындуу. Төрпүштүк. Айлаба. Кудай кааласа номер 1 кийинки жылдан тартып көрсөтөбүз силерге. Ошол менен байланыштырабыз го, Кудай кааласа. Ошо жерге келгенде. Таталакай болуп кетти го. Жакты көрөлүчү. Көлдүн жээкте барып калышты. Ошого Халил палван миллион менен
Saltat mына жердечи. Аталакка болуп кетти. Жаныбар. Мына ушунчу менен кыркты өзү. Мына сууга кетип атышат. Давалы кыдырат бир палван. Дөөлөт палван. Кармап алып турду. Наракта Мерик палван, ак жигит палван карат менен кармады. Жандар сууга түшүп кетишти. Наракта кармап алып тур Мерик палван, ак жигит палван. Кой берди ат мененчи. Сууда көл мына. Кампурат өздөрү деле билесиздер. Atı görüngler özler. Aytana sekirişin gördüler de karat. Atı koyuver deydi. Koyarın attı. Naraka burulup ketişti. Atı bu koydu da. Abıl degen dosumun kara kaşık atымен ак жигит экен. Bir sıra suğa айланып барып кетишти. Жанар. Абы ажытка басып алып турчу. Бурондар казыракка кымадап келелеч. Ат салып, азыр наракка bir sıra sürүнө топ кетишти. Койбер бияка тартам деп бирөөсү наракка тартып атат. Палванды. Ажытка деген билгенменчи. 5-6 ödül hareket kıldı. Bär bolbayt da. Palvan күчтүү болсочу. Жидет койшта көп дачы. Болосо Palvan akam деле жидет өсө керек эле дегидиш. Атлы. Сууга кайра жетип калды эмчи. Карагыла. Ila жүзөт койду. 5-6 кирип кайра тартып атты. Кайра бөлөк-бөлөккө өтүп кетти. Дөөлөт Palvan дагы сактап туруп атты. Таргалып калды. Аттар жыгылган окшойт моюнча. Жерге жыгылыштыр да бисира. Жерге чыгып калыптыр. Бирөө жыгылыптыр. Каратчан. Мына жерге чыгып калды. Дөөлөт көтөрдү да эми. Биз көтөрөмө. Жакшы болду окшойт. Салып атат жаныбар. Şu kaldı. Kötü kızıdı da. Ne gidiş? Çoy! Canına kaçış balvanına tartmakçı. Bu dur. 10 klasının okçusu da bu. Salvattan gördüler de. At salıkları. Bu bala dile bir komanda da oynasa болады негізі. Sen bilen. Kamçak var. Hoca bu kamçak sen. Tozlandın da. Oldu mu? Hoca men kucaktadım mı ula? Okşup aldı mı? Alganlar kucak жақсы келе. Daha bile Salvadat kapısı olanç. Дөөлөт Palvan hareket kıldı. Manas Palvan, Ulus Palvan. Mына жерде кымачан эң илет атына. Мына кышка теректен Palvan. Жок, бул неме? Босонун жиде бактан экен да. Ana sana patala kaylağı.